pa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat beriu ngidon tang bakhat sanlak aye kay gaban jala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki kinong India bala daw tong chief minister upin syong iki jaka kaput dang long bangini keren ya kajat beriu ko jingi nakata ko ki pat ba ni don kam ban yo iginong lam ki ba i jingai ki ba kam i jingai ban ya ka ba pat ba ula ban i ngilay ilupay ka jingma ngalakren ni ka CB nadu kapor mga lang Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB nalara ika ILP nalara ika article 371 nrei kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakersyan day namar kata kadaw ko kipat ba ngisengi kini ka party halor kini ki nongrim ki baskem bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh panitai hapo parliament bonang ni don kam Schwab pinwanra yakan wat pat pentrekam yakani kaan ha Assam barigini ki jaga ki mabajan ngidon kam Schwaban yo yakan kabaniada ko kipat ba snotenat habalik keleng-keleng banyo snow kipat ba kilarai ban kersyan bakin kersyan prabek kat sabalik kipat ba kyong barden ngilarai ban kersyan pra wat kuslai hang niru kat ni upai ba udon lada ombaro kibawan hani ka jinglang kibala kersyan lupa nrengangek dan Shibun pat kibala kersyan kibala rai lupa ban kersyan hatarakti kibala rai lupa ban kersyan ya ka voice of the People's Party hagani ka jingalang ko ban pek wat satai sesilang tang kendiat to kumlei Shibun lala bini nang ni dan tang kendiat kibam parakti lebon kila rakti kumlei Shibun nagamta kitu tiba larai kut longkat balong jakat baja ngilarai be ban kersyan upra ngasukwa ban keren nakamta kitu kibam patnut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay ng parai na marangadang don pring arjimut langan kersyan ke kongres ne ngan kersyan ne upra ne namar ka kongres ru hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko de yoklat biang ka kongres hapo parlimen kan biang reem pai ba kata ka diga jing sutu bakla ngakwa banoi pi wat num bakla lada day baga seng kongres kam bakla ka BJP kanum yoklat basin syar dari India kan mau kata ka diga daw pa lada day